omushomogo gukurirwa ba Minisitiri w'Ubuhingi n'Oburisa bashabira abakujunaniza bw'abuhingi n'Oburisa bwa district ya Mitooma okutandikiraho emishomo y'okuhinga okurisa na n'obujubi bakugishitiza kimwe omu byaro. Gavumenti egatandikiraho program ya micro scale irrigation ahabukurenga twine empindahinduka y'obwire kandi abarisa n'abahingi betaga kuhinga urugwire obayenda. Omu district ya Mitooma specifically twine abahingi ninga makaga kuhinga 3,500 roughly, kandi numukimanyangu twine emere roughly kumara konga twine bintu byingi bituguzo mu katare. Actually, I might not come back to assess because now I have friends here. I might send someone else you don't know to assess. The first question will be, do you have an agricultural engineer? And if the answer is no, the results are known there and then it is 0 for the assessment. Bamwe abahingi abakoza kutunga obwoma bwo kwiterera emisiri yabo kandi abatorambuizeho bimwe habihingwa byabo basimira obuhwezi bwa government obweraganise omuborekire ekizube cyo barikwija kuhwerwaho ombwire bw'omushana kandi niho bashabire nebi. Abahingi ba Mitooma tutungira umugisha amahango kwera ngo twatunga machine zezi izo kuza kwirigatinga emisiri yitu. Mwenu nahabwe ekyo nyowe nisima munonga akoba nagitunge ukunda agitunge umwana gwanje ogubengukira futerwa omushana na nortoche nebijuma byanje by'imiyembe bimpingire n'emicungwa byona nshanga nyine oburemezo bwo kutamwa amizi omubwiro bwe cyane. Abashira hamushomogo bine ebashabirwe okurga kwinjirenda kaza ahinga bakiyawe byo kuriya na nebyo kugusa umuryecho bakatungura amagara gabo kandi bakagaruka bakateka sente zabo. Atabarashomo mushomogu nanisha batugweje imbere mu kutorata rebe njore riyo neza gwa okwa kashatu eje tatfera busha tuje harvesting agamizi standikeho kace turukora sample obwestegerize government kutoretera ki eze sente tukongera kihango binji borekere kizubu cyo kugira ngo amataka gafunzire kandi n'obugaruma cyo gacyukukire. Amakuru agagasha kwa Ben Umuhozi.